Pevačica Anastasija Ražnatović se na Instagramu pohvalila novom mašinom i ispod svoje fotke u automobilu napisala: "Novopečeni vozač, konačno u svojim kolima." Cecina ćerka je izabrala najnoviju Škodu Kodijak sa full opremom, jer joj je važno da vozi siguran auto. Anastasija je dosadilo da je stalno neko odvozi i dovozi ili da koristi usluge taksija. Čim je položila vožnju, odmah se bacila u potragu za automobilom. Posle konsultacija sa Cecom i Veljkom, odlučila se za Škodu. Započinje priču izvor blizak pevačici koji je insistirao na anonimnosti. Izvor dodaje da Anastasija prvo provozala svog brata Veljka Ražnatovića. On je bio prvi koji je imao hrabrosti da sedne u kola sa Anastasijom. U početku je bio skeptičan, ali kada je video kako pažljivo vozi, oduševio se. Rekao joj je: "Svaka ti čast, nisam očekivao da tako dobro voziš", priča izvor.